Ni kena orang jungi. Oh kipat ba, dia nama kata rau, ni nak tubuh yang kata kini kamat, bagi ni mana jeda mantor, yang diberi kini, kita song, hari tu kita jaga kaput, kita syak pentrim, kita syak pensmit, dan saat ini kita kimat, kita ngilayo, kajing ut, kajing kerpat, hari ini bagi penbela kini kita Prah tadi kimat, bakawai kali, kita balik tim keren lem nam tahu doyong. Pek yo tau boyo ti tamboti mangi kecutrai gini kikam nyemyo syur gini kikam ngene bam degai ila sya syito mentala pun senam namar kata law ngene ki tenge e ganeru maka sarkar kadai pentingna bangini ki do patba ban pensiau sya ka sarkar India bagi beri gini ki batrai hakikam doyong di baret di baria ke babun menta kala sya syito pun senam ngema syur banap dan kamu beri kalah kaliti, bat konjo ia gitu, kita try hagati mau tishap, namar tak kami sipol tuli kita kimat jingdawa gaji, kijingpen kre gaji mati. Prah umdai tang usembel election Prah udai kadak kesin ban pen khoi kadak kesin ban pen bha bat kadak kesin banai chicken ya kajak beri ngakar pak lagi ni turlang sini kam sajan bagi ni pertalang bagi kinalam jaga Bhoi of the People Party kita iki bangla ban hiar syuru mulai kini pertalang dah bagi rak tilang hang ni kapor kabamenta ini pertajam huntur kam sajan kam su bang kesur demi ini om sling sibit ya kata kajing sawa jong kajing pertapra turlang sajan kiba ko bagi syem pertalang bagi ni pertalang hang ni kapor ringkat bagi kinalam jaga Bhoi of the People Party ngene pertalang hagan ni kapor ngene pertajam kajing pertapra kan sawa haga jala berokoi menani po garu helsu ngilada ban pen pertapra ngenlek ban pen pertapra keleng kene de jala gaji bat ngin pertada ka jingkot jewot ka baskam bat ka jinget ka baskam ba Prah un sinsha nano usnam arpo Prah ngene pertalang haga ni kapor ka pementa hai Prah